Abafa harimo Mukaikuru Nakito Josephine w'emyaka 83 na Senono Alex w'emyaka 24 kandi aba bombi babari abatura ba Bugonza omu district ya Rwengo okurigirira bayereberaho nagabo nibagira ngu butandwegi yarga aha driver wa motoka ya government owona ovugise kimama akahika kurgo mukono gwe akatahirro wa piki owohekera Mukaikuru ogu omu mukono gundi. Ejo misira jya nabaki omuntu avuga bwatyo kebabalirira luguudo tukulika abantu abalala emmoloka netuuka okuba omuntu neewaba mpaka eri mu mayumba g'abantu eri tenga omukadde yakakola ki bakamusaawo kati agenze okulaba ng'omukadde agudde eri n'omuvubuka owa piki abadde amuvuga nga naye agudde eri agenze okulaba ng'emmotoka ebuukira mu bbanga kubanga ebadde ku sipiidi empitirivu. Obadde oddambala oli agenda Kampala aye n'omukubira ku mukono gwe aye n'olaga nti ku mukono gwe ate kw'obiridde kitegeeza nti oba ovuze buki obi. Motoka egi namba ya government UGC tiyakomaho yayongera yatomerana n'enju y'omutuura ahi yatsibira aha muryango negenderera paka ku simiti nekiyitako nekuba omuti gw'omuyembe negusuka negenda mpaka nekuba fene nyumba wasibide ku nyumba yafiiriddewo era bw'olabye ekidduka ki kyonna kisesebusi egenzeri omuvuzi oba abadde atamidde oba tatamidde tetumanyi. Driver wa motoka egi kuyaheza kukora butandu yihaho namba plate ahari motoka ekyaretaho akayimukyerana hagati y'abatuura barikugira ngu nooshanga yakigendereire okukora butandu egi. naye aba gavumenti bwe bamaze okutomera emmotoka ebadde ya gavumenti n'ennamba ne bagijjako kikolwa ki ekiri awo obwo buba butemu bwennyini. Omubaija kwirikangirira abantu aba nimuhaharana n'omushaija owatugambira ku Nakito habaire ari omuntu w'omugasho munonga omu kicweka ahabw'okugira ngu abaire naaragurira abakazi hamwe n'abaana bazairwe. Akola ng'agaba eddagala abakazi balemereddwa embuto azaalisa era kati tujoleddwa nnyo wayadde atukolako mu kikigo naye kati okufuula wabudde omubudisi kumwena kyakukola kubanga abadde atujjanjabira abakazi n'abaana atagala gonna ng'agamanyi bulungi. Chairman w'egomborra ya Rwengo Rural Kizito Lawrence yashaba gavumenti okuta obupande aha nguuto na munonga obu burikurabura ahari za koona hamwe na speed ngu ahabw'okuba omu mwanya ogu gwabaho butandu egi gutwire nigubamu butandu nyingi. Tusaba gavumenti obupande buno bwateekebwa ku nguudo buno bwonna zino stand position zonna eziriwo bazimenya ne bazibba. Tusaba ekitongole kya Inura kizeewo obupande buno bulaga omuntu aveere tamanyi nti ekkubo lirimu amakoona ye naavuga buvuzi n'ekyo tusaba n'abavuzi baffe abammotoka bano abavuga bakendeza speed. Okuhona yayongera yashaba gavumenti kukora ekirikubaasika kurebeka ngu amaka g'aba bafeerwa gatunga oburinganizi. Ate tusaba mukadde waffe ono afunye bwe basse afudde n'ono ali mu ddwaliro gavumenti erabenge etandikirawo kulabika nga ejjanjaba omuntu ono kubanga omuntu ono akuseeko amagulu oloka nemukuba omutwe neekwasa. Omugambirizi wa poliisi bwa Masaka empango twahakasirye yahamya butandu egi kandi yagira ngu batandikire n'okucondooza ahari motoka eya gavumenti eya UGC eyakora butandu egi. Era omukyala ye n'afiirawo ate n'omwami adde avuga piki eno n'afa nga atuusibwa mu ddwaliro ekkulu w'e Masaka. Emirambo gyonna giri mu ggwanika ekkulu wano e Masaka nga gyereeteddwawo poliisi yaffe eya traffic e Rwengo district saako n'emmotoka etaliiko number plates naye ng'abamu bagamba nti ya gavumenti era nga bawanuuza nti ebadde ku UG/C naye epaakingiddwa saako ne pikipiki ku poliisi yaffe nga bwe tulindira abakugu baffe okugikebera. Aha ruguuto nyegendo rwa Masaka mbarra butandu zirengesereize aha bwazakoona zifunzire kandi hamwe na n'okubura obupande aha nguuto. Gashakwa Bashir Karema habwa Tayari West.